amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba. Mu mujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, aho muherereye hose, haba ku manywa haba mu ijoro. Abanyarwanda n'abarundi muba mu bihugu biherereye mu ntara ya 6, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Billy. Kenya, umuturage yateye Perezida William Ruto urukweto mu gahanga. Ibi byabaye ryari? Reka nze mbyinjiremo mwese mwiyumvemo ikaze. Perezida William Ruto n'uwa leta ya Kenya yatewe urukweto n'umuturage ubwo yari ari kugeza ijambo ku bari mu gace ka Kuria West, maze umwe mu bari bateraniye mu kivunge abamukubise urukweto. Byabaye ubwo Ruto William yari mu rugendo asura agace ka Migori mu gikorwa cyari kigamije gufungura bimwe mu bikorwa remezo leta yubakiye abaturage. Yageze muri ako gace avuye ahandi, ariko aho yabanje hose nta kibazo cyamubayeho usibye muri Kuria. Ubwo yari atangiye kuvuga, abaturage bari benshi batangiye kuvunda bashaka kwegera aho yari aherereye. Muri ako kavuyo nibwo umuntu utaramenyekana yamuteye urukweto. Urukweto rwari rugiye kumukubita mu maso, ariko abasha kurwigizayo akoresheje amaboko. We yabanje kugira ngo nibuye hamwe yamabuye y'amakoro y'Urubavu. Bamwe mu baturage bo muri ako gace bavuze ko gutera perezida urukweto bitagaragaza ko bamwanga, ahubwo byerekana urukundo bamukunda. Uwakoze icyo gikorwa aracyashakishwa ngo biryozwe, kuko perezida w'igihugu si umuntu usanzwe. Tuvuye muri Kenya, Israel niho twerekeje. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu yahigiye gutera uwamushotoye, ndavuga washotoye Israel. Netanyahu yahize kwihorera nyuma y'igitero abahutis bagabye kuri Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko icyo gihugu cyiteguye kwihorera ku bahutis nyuma y'igitero cy'igisasu cyo mu bwoko bwa misile izo nyeshyamba zagabye hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ben Gurion giturutse mu gihugu cya Yemen. Iki gitero cyabaye mu gitondo cyo ku itariki enye Gicurasi 2025. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Israel byatangaje ko byibura abantu 6 ari bo bakomerekeye muri iki gitero. Mu itangazo, Minisitiri w'ingabo za Israel Katz yahise ashyira hanze, yavuze ko uzabarasa wese bazamusubiza inshuro zikubye 7. Ati umuntu wese uzaturasa tuzamusubiza inshuro zikubye 7 mu buremere. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu nyuma y'icyo gitero nawe yahise ashyira amashusho ku mbuga nkoranyambaga agira ati twarateye mu bihe byashize, tuzongera dutere n'ahazaza. Umuvugizi w'ingabo z'abahutis Yahya Saleh yavuze ko ikibuga cy'indege cya Israel kitakiri nyabagendwa. Nubwo bimeze uko, iki kibuga cy'indege cyahise gisubukura ingendo nyuma y'iki kibazo cyari cyabaye. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Israel cyo cyatangaje ko kigiye gukora iperereza ryimbitse ngo barebe icyatumye ibi bisasu bidahagarikwa. Intambara mu isi zirakomeje. Intambara ni nyinshi, nizi nazo nizo. Reka twigarukire mu Rwanda. Muri za ntambara zidashira duhora tuvuga, leta y'u Rwanda hari iyo yarwanye irayitsinda. Ese iyo ntambara iteye ite? U Rwanda rwacyuye abantu 10 bari baracurujwe muri Myanmar. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yacyuye abantu 10 bari barashutswe ko bagiye guhabwa akazi keza bakisanga muri Myanmar, bakoreshwa imirimo y'agahato, ubujura bwifashisha ikoranabuhanga n'ibindi bibi, ndetse hari abandi 5 bakiriyo, ariko hari gukorwa ibishoboka ngo nabo batahe. Benshi mu bajyanwa mu gucuruzwa muri Myanmar bava ku mugabane wa Afurika bakanyuzwa muri Thailand, bababwira ko bagiye kubaha akazi, kandi akakaba akazi keza kazabahemba amafaranga menshi. Babizezaga umushahara w'ibihumbi 2500 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 3 nibura z'amanyarwanda ku kwezi.
ku buryo buri wese yumva ubuzima bwe n'umuryango we bugiye guhita buhinduka. Byose bitangira urugendo ruzagarukira muri Thailand bakisanga muri Myanmar, bagasinyishwa ku ngufu amasezerano ari mu Gishinwa avuga ko bazajya bahembwa amadolari 400 ku kwezi, ariko nayo ntawe yabona yose. Baba bakora ibikorwa by'ubutekamutwe bwifashishije ikoranabuhanga, bateka umutwe mu gushora mu mafaranga koranabuhanga cryptocurrency. Buri wese agakora amasaha abarirwa muri 17 ku munsi, usinziriye cyangwa udakora cyane agakatwa umushahara, agakubitwa inkoni cyangwa agakubitishwa amashanyarazi n'ibindi bibi byinshi. Ibi byabaye ku banyamahanga, ariko n'abanyarwanda benshi bisanga muri uyu mutego. Kubw'amahirwe bamwe bakurwayo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira IOM hari abamaze gucyurwa mu Rwanda, ariko hari n'abandi bakiriyo. Ati guverinoma y'u Rwanda ifatanije nawo IOM mu cyumweru gishize yacyuye abantu 10 bari baracuruzwe muri Myanmar. Dufite amakuru y'abandi 5 bakiriyo kandi turi gukora ibishoboka ngo tubagarure mu rugo. Yolande Makoro yanditse ubu butumwa asubiza umunyamakuru Richard Kwizera wari umaze gushyira hanze amakuru avuga ko hari abanyarwanda bari muri Myanmar na Laos basaba ubuyobozi bw'igihugu cyabo kubatabara kuko bagiye muri ibyo bihugu bizezwa akazi, ariko nyuma bagasanga bari mu bikorwa byo gucuruzwa. Umugande witwa Jalil Muyeke wajyanywe mu bikorwa nk'ibi muri 2023 akabivamo muri 2024 yabwiye BBC ko amezi 7 yamaze muri Myanmar aricyo gihe kibi yagize mu buzima bwe atazibagirwa. Ati narakubiswe, nteshwa agaciro, nkubitwa amashanyarazi. Iyo bakubonye usinzira cyangwa ukoze ikosa ahantu runaka bagukubitisha amashanyarazi. Ni amezi mabi cyane mbere nagize mu buzima bwanjye. Abajyanwayo bahabwa telefone bagategekwa gushaka nimero za telefone ku mbuga abantu bashakiraho abakunzi, bakaziha abatekamutwe baba bicaranye aho, nabo bakabumvisha ko bagomba gushora imari mu bucuruzi bw'amafaranga koranabuhanga, ariko ari byo bita cryptocurrency, ariko baba babeshya. Kugeza ubu muri Myanmar habarirwa ibigo byinshi birimo ibihumbi by'abantu bajyanyweyo ku gahato bagamije kubakoresha ibyaha by'ubutekamutwe. Muri Werurwe muri 2025 ku mupaka uhuza Thailand na Myanmar hari abantu barenga 7,000 baturuka mu bihugu byose byo ku isi bakuwe mu bigo bikorerwamo ubutekamutwe muri Myanmar. Aba batashye 10 niba ushobora kwita bamvuye kure. Niwumva umwana yiswe mvuye kure ntuzakeke ko hari ahandi byaturutse, ni mu bibazo nk'ibi ngibi. Ariko ntimuzabite bamvuye kure kuko ayo mazina ntabwo yemewe. Nahanga nsoreje mbashimira kuba mwanteza amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV. Reba ko wakanze subscription, niba utarayikanda ureba aho hasi, ntugukanda rimwe gusa bikaba byakunze. Nge nitwa Paul Billy, amakuru yo nakagaruka naho ubutaha.